Ribhoi Shatei Presbytery Hakajinyan Yanti Ban Kenjo Yu Maumer Barpusan Mentaus Nem Nadu Balastang Yaka Haus Nem Arhajar Kalayo Ban Plipat Ba Sunan Yok Office Rikam Mapura Hakashinong Paham Lapong Nongpo Banbu Yaki Jakat Rikam Bat Kumju Ru Ka Board of Music Institute Ban Aj Hikai Yaki Kun Samla Ki Batrang Ban Tem Bat Rai Ya kadai ko office building natai haka jinglot ka ban rupui laktam balawan ru ban pli pat ba du MLA kanong po uba Merrill Bonds im haka jingya don lang uba Balaji Rani MDC kanong po Reverend SBN Teron moderator ka RBP Sinan teman basan RR Pamshong moderator ka Ribhoi Shatei Presbytery ki pastor ki teman basan bat ki wei akatai ki juga sngi nakaliang UMLA ula IT ru yak ambulance shaka presbytery ban IG shakri yaki pat ba ki bapang bashitam balamang karpang dek scheme CMSDF jong usnam arhaja arpsan bat kumju ru ka work order ka basan lang manyo penhe shushu yakatai ka building trekam jong ka presbytery. Mana ni? Yang mana? Kaneka sgi banyo banya sakhilang ha ka bakum kani ka jinge kedulang ka badon jingut ka jingelang ka bapedi na ka benta kita kisin jong ka jinglanang kiu jong ka Ribhoi Shatei Presbytery barapoi kanung idap daging sokemen ka bakrau banya sakhilang ha kaneka sgi naga benta ban pli paipa ya kaneka shlem trekam jong presbytery kabadei kajing ya no senyang na ki palang na ki pastorate na ki longying ki longsem riushimet bat kumta tata kumbai pastor Teron ilakren Por kebeladem jumlah ban mutur bagani ngin kabi tenat kabi wandur kabolong kat kum gijuk ki mamenta kan iyang ha gani gejaka dan re gidi gejingalam ga jongle bom somle ino yelfi yelang baro lomba ki nong yalam ki nong jitkam ki belalik no sadir ki badon gejing I jengai kumala pensengau report adu batit ki gani gejaka makan longkum ke aset jong ke presbytery batru ban sedang ban tei ya kene ke slem trikam ka bukentumru ya ke Board of Music Institute ka belong ke slem jaka ai jingi kai ya ki hep ki berit ki kun samla ki badon ke mensiem ban pentbe jelede kumno ban ruai kumno ban tem kumno ban tau jing ruai ban mutata Madaga juga por madaga sgi la yo ban perlai pa ya ka ambulans ya ka bana kaliang jonga kum MLA jong pi kum la pun sngo yo tuk city ban persa jikan mau ya ka jengdap arsan snem jong ka Ribhoi Shatei Presbytery kum juru ikiwi presbytery keberan po jong ka sinan hangni soban IT yang untuk ambulans bahkan longkum si bentah di sekri berit nang bentah di bebun di longying
bentuk barang li kibaran kam ban lek na gawe jaka sa gawe jaka ban wa de gela jing sumar kumunong ikmat ila ju syam ila ju lam hagi babu ikam ya jing don kam na go benta ki ambulans ki ban ki di nampang kum juru ya ki kali ki bakit di ki mediam na ko por sa ko por ngi ju tundu yang jing ha ko bede ban kani na so ba kali ko wedi ki benta ni yo ban sakri yang ba bobut malang lengba jong ka perstri jong pi ni tenomar kata kani ki ski ko kemen na ko ta jong pi jong lang baro ha ka ba jing ya lenti ban yo ban rakhe ya ka jubili rupa silver jubili aku naik Februari jong next nem ada urusan nanti apa walang terus yang mau belum si syai ambulans sing kuat ban lipat pak hang tu ke por tang ban nama ngadi stem ke pegadon ka election do kadon ka trikam ka kan efek kemudian code of conduct nomla ban pelat pak gitu di por ban ki dokumen si bondo ang di perkhat gitu ngani ngala perkhat ong IT kali ai ba pastri lang ba moderator ikin lon sia ka ha ko por long ya ka pastri apa mau tenung tendre ngasuk komen sirkom pada kalian pastri la penbek magadan sakene ka kam la beli ya gene office ro talayo ban le ka ju kasni gede ge jing bubek ge jong ble ha ka ba ngi yo kene kalan ben don ka ba pi ya gene kasni na tang ge jing tu